What's up mga mads? Hello, how are you? I hope all is well now. My name is Burns and welcome to my channel. Okay mga mads, for this video, mangutan ako sa inyo no? My question is, by the time na mo abot ang vaccines, magpa-vaccinate ka? Yes or no? Kaya ako, magpa-vaccinate gid ko. Because you know what? I'm a firm believer of science and technology. And I always believe na vaccines are safe. And guys, I just want to make things clear here. I am not discussing things here on a medical field na perspective, no? I'm just sharing to you kung sa akong perspective as a yanong lungsuranon. So yes, ako, firm believer gid ko sa vaccines yun kay daghan kini siya na save nga lives. I know that most of my friends are very hesitant na magpaturok sa vaccine. Why? Because they will always tell me na it's too early for a vaccine or usually 3 to 5 years man development sa vaccines. But you know what guys, because of my research, good. Okay, because of my research, yes, it will always take 3 to 5 years para makita gid ang effectiveness sa isa ka vaccine. Pero pandemic mangud karon guys, and it will always be based on priority. So si COVID vaccine is top priority gid siya karong mga panahona. Sa akong tan-aw, safe gid siya. Dayon, I know nga daghan kaayo hesitant kay mahadlok sila kay gikan daw sa China ang vaccine ana. Kung imo na yung panahon nga maapil ka sa raffle draw sa Ginoo o masulod imong pangalan sa Tambiolo, sure na yun. It's your time to shine. And you know what mga mads, daghan kayo gaduha-duha og kuha og vaccine karong mga panahon na ngano. Tanaw ra gud ang presyo ani oh. But we have to understand na kailangan ta og vaccine kay para mabalik na ta sa normal. So kamo mga mads, my question now is, by the time nga moabot ang vaccine karong February as promised by the government, mukuha ka? Or magpa-vaccinate ba ka? Are you willing to sacrifice yourself? Dapat mo ta mag-sacrifice sa atong selves, no? Ikaw gani, dugay na ka nag-sacrifice sa imong tao nga giganahan pero wala mang yapon kagipansin. O, diba? But you know what mga mads, I'm not trying to influence the people nga makakita ni nga video, no? Pero it's your decision yun. At the end of the day, it will still be your choice. But for me, ang akong choice, magpa-vaccinate gid ko. Kaya ano, gusto na ko mabalik sa normal ang tanan, mads. And, just you know what mga mads, the reason why nga no, emotional kay ko pag himo ani nga video kay, I want to make things normal na mangud karon kay, I am one of those few people na I am one of those few people magud nga nawala na work during pandemic. You what could I expect? Yes, magpa-vaccinate ko because I want everything to be normal na. Because, as mentioned earlier, I am one of those few people na na-appeal sa pagka-layoff sa work. So, optimistic lang kayo ko sa vaccine. Sorry, guys. Nawa, nakailag din. Anyway, optimistic ko sa vaccine because I believe na this decision kay yun na ginugayo sa gobyerno, it so happen lang na gina-black propaganda ba. So I always believe that the president giayo gid niya una-una og decide para sa kaayuhan sa kadaghanan. So mo to siya. Mo lang to akong thoughts. During the early weeks and months of pandemic, daghan na kayo gadiman og vaccine. Kunya karon nga naay mo abutay nga vaccine, wala na gusto magpa-vaccine, gibahadlok mamatay. So anyway mga mads, let me know your thoughts by putting your comments sa comment section kay akong himuan og content sunod
Kay para tanaw na ako kung kinsa gid ang magpa-vaccinate o dili magpa-vaccinate. So yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. And please don't forget to like and follow my Facebook page. And also, don't forget to follow my Instagram account. Handa sa sunod ngayon, magkita-kita na tapuhon. This has been Prince J, your pambansang skay na pinaka-pink ko kat nga sa tanan. Amping!